balдар. Sandardı biz bileriz, ha? Cimri'de çekti sandar veren biz ne bulganmız? Tanışmamız, ha? Demek 10 sanını alabız balдар, karagılar. Bunun ne? Tor demege salınıp turadi? Tariyalkaga salınıp turadi. Ушул жерден биз 10 санын алышыбыз керек. Торттор канча түрдүү экен балдар? Битегенди карагылачы, канча түрдүү экен? 2 кандай? Бирөө шоколадный торт менен клубничный торт бар. Демек ушул жерден торттордон биз 10 санын алышыбыз керек. Кантип ушул жерден 10 санын алабыз? Экөөнтең алышыбыз керек. Демек бир жагына клубникалык торту жазабыз, экинчи жагына шоколадный торту жазабыз. Ошондо азыр ручкаңар менен жазасыңар. Бул жака канча деп жазабыз? 2. Бул жака 8 деп жазабыз. Жазгыла. Алихан, жаздыңбы? Жазгыла. Жаз бул жагына дагы. Канча экен жазгыла. Мейли. 9 экен. Кайсы санды алып келебиз? 10 болуш үчүн. Кайсыны? Жакшы. Алып кел ошону. Кана? Иштей бер. Мага карабай иштей бергиле балдар. Кийинкисин да иште. Мына жерге канчаны жазасың, канча кубикти боёйсуң. Муну 5 деп жазыпсың. Мына жерде эмнеге боёбодуң? Боёчу? Көк цветке боё. Кана? Жетини мына жерин буубай коюпсуң. Бу. Мунунун канчасын да кайсы түскө боёшуң керек? Özü çalar. Törtmeden. Elkon birge turun, çekige turunlar. Başladın mı? Tamam. Bir gitmecilik Nur Çolpan 10 boluş için kim izleysin? Nur Çolpan izle şeriğine. Tapçı, çılkaraçı. Çılkaraçı. Kaysın izleysin? Özü çalar. Törtmeden. Elkon birge turun, çekige turunlar. Talgar 10 boluş için kim izleysin? Elhan. Elhan Ökon Katar turip kalsın. Alihan bir yaka gel Kalmurzaev. Alihan bir yaka gel. Evet. Abay 10 boluş için kim izleysin? Yaxşı çıktılar. Oşunda bizge birden tüköy çok olup kaldı. Alihan'ın sebebi 5
Qarag'lar. 7 menен 3 qancha oldu? 10 bo'ldi. Yaxshi. Sizlarniki? 8 menен 2. Bular o'qoy bo'ldi. Sizlarga biletchi? Qancha menен qancha?